Obuhingi n'oburisa nibukushibwaho Cash General Hardware niyo supermarket yonka ebyo kwombekesebwa mu ruburenge bw'izoba hamwe na Ankore Coffee Producers. Yagita hari Ankore Coffee Producers Cooperative Union Limited okwenda kurinda omutindo gw'omwana gwawe. Wabale munonga TV West nehinda agent program yito y'obuhingi n'obulisa buzimazima ninyongera kwakirana no kutangirira kushanga no tereza kire kawe okabasa no kutukunda tukiryo muri Kabarole district kandi rizoba nabasa kutaya omugomborere kumanywankanya kagongo kandi gineshangwa omuri Fort Portal municipality buzimazima nsabantu ganiana no mwami Steven naija kuba natugambira imirimo ya rukora farm omurumo gwe omuhango we nakola okugomora ente nazireta zikirinto abasa kolesa gani magezi kutari kuzihereza amategito agabulijo kandi azigomora zibasa kuba mpango leru agenda na waziguza ni business nunje munonga eyatuyiremu naza kuba natugambira ko ari kugikora tugire shitwa abasa kwega nitwe nk'abanya Uganda n'ekintu kikuru kwega abantu nkaba Eji program ne kukibwa ba Cash General Hardware kandi abari kuteka makasente kubasa kurebeka ngo yazambeho abantu bo bari kuguza ibyoma ibikusinge kuba ibyo murembe birungi munonga ibyo kombekesa nahandi no mafamu hamwe n'abagenzi bitu aba Ankore Coffee Producers Cooperative Union abantu bashangwa mutahune yakabohe omuri Shema district nibanyeta Edmond a principal farmer twegiteho tuganire nana omjenyi witu werizoba amazina gawosebo mbakwituha amabara gange nibanyeta Ruyonga Steven ndi kansela wa Fort Portal municipality kandi ndi museija na ekozesa ni nyekozesa mbyakali magezi kweta IT in farming uriyo wa IT in farming yawe no gikorero mbuhingi no bulisa taro kugitahani kezi kureba za WhatsApp ati nyowe kinkukora ni nyekozesa ni ndisa enimi zonka nizo narozere mu amagezi rundi akasente rundi sente ezi mpikize harulengo rundo ninyenda kumanya Steven katandi kote mini meji bwire ki oyirehe cyo kabanza kola ki background yawe uri kuzo muri yeke kintu cyo kulise nimi neha ubu namazire kusoma kasoma business administration hati ubu namazire narubata Kampala ejo yo na emirimo na gisera yakoraki yabura popora na bihimba na byahura narora banywani bange Kampala uko abahindi nibakora bya computer nebindi hati nabayibaha amagezi software ebintu bya software byo gukora ku computer programs nebindi hati ubu nabibayibireho nabibayihaho amagezi umanyire bagaguha naija toro kuno mbere nzaru wato bunahikire iyo mirimo mazire kumbura nahikira mwamuzeyi wange yangamba tukoleki naikara plan B hata na chwamu muzeyi yampaho hikegi yitaka nabanza na yasenku na zitunda nagura hakanimi yako kam natandika kalisi ninkalisi zabisabye ngudo nindeta nisebeka namazire nakatunda ukoza rubazurwe ngudo lisa omwazo leto sebeka hati narorangu kulisa kurumwa amagezi hati ogo mwaka gukaba mwaka gwe 12 hati nakoraki nakatunda hati na harumnyoni wange nawo yampa kandi nako nakalisa hati yako nakatunzira nagenda nagura permit ya motoka hati ubu narugiraho mnyoni wangu ndi yampaka nimekandi kama nakalisa ubu nime baruku bukugabira ngo kano ubugura hati okubanza ogwa akakangabira akukuba akakabiri akukubanza nkakagura nyasizenku akakabiri bakangabira hati yako nakakuza hati aka kanimi kakoraki naija
na katunda kali ako kubanza kakangura permit hati kano akabika akabiri ubu nakatunzire naguraho bundi yo bubiri ntwaro musanju wiro bwente ziri ha base tyo twaro musanju zinga wobo ninkagura hati ako kacukire ningura akacukiro kali yaho bunyansi ninka amaizi ninka ekisura ningira anti ninkahereze bicholi nakarugama so hati eventually aba banywani bange masire banywani bange twakora project back funding amtaunyo twakoraho internet cafe hati internet cafe ejo najigonza natandika kukora mu internet ni ntunga akasara kanga kataito ningura akaneme kambubiri nukonde buli kwezi ningura sara guli mutaito so eventually na rorangu it is a business so eventually na setting a target niwe nko musigazi bwirobu nkabanta kaswire na setting a target na gamba anti season yo musano obugura abagani guturuka nyoni mbanza ninyahule byokulya omusano bukuba ni guturuka ba farmers nibyenda kutunda amata nigabura hati aho nyoni bo ningura obunimyo hati nimbugura ninja nimbulise byokulya byange binyahuire biri hati ninja nintunda ha season so nuko nagumizamu ninkora naguli itaka lyange lyo kubanza nagule lya kabiri hati nagura famu hati ninkora nindora ningenda mu maiso wetu background ya man yo kwegesa kandi nungi ninyenda kureba hato bwa hati ha farm hariho ki oryo nokora mu rumo cya farm n'ibintu cyo kubasa kureto umuntu ahakagira ikiyayeka ecyo kubanza rundi ecyo kubanza saa zino ndiyo ninyahure byokulya bindalisa musana so ni nsale binyansi byona binalimire kachikuyu ejubwe Cloris Guyana ni nsara ebinyansi n'obukuza iwo bisharo bibika ni mbisara bibika nibajeta kati and carry hati no sara kule noija no tera mwente feeding tray nizirya nizinywa amaizi nizibiyama so hati osangire zitalibayi nabo kuba bali abaseja ne basara hati za tuntura za tandika kurubatara batabayi tuzo zikara zivyamira obwiro bukiro bwingi zirira tray yazaho nizinywa amaizi nizibiyama so basically farming hiyo nungi kandi ubukuraba mu IT farming nicyetagisa kikutandika project engage eyo rukora na mnonge yo kugomorente nicyetagisa omuntu kuboine kugonza is number 1 kukole ikintu ekyo rukugonza chikoro rukuchikunda chikoro rukuchikunda so hati wakole ikintu utakuchigonza nichikutera mu ngamba ya biro bino so nyoni ngonze ntege hakuba ni manyo bwomezi bwange bwona hayi buli muntu ebintu ebinyine mukazi family abana n'ibindi byona